noNkulunkulu, abangazali noJeftha, abangazali mhlawumbe bambona ngokumbona, babona ubuqhawe bayamlandela, kodwa akusibo abantu abalungile, kodwa abantu abalungile ekumele ngabe bebahleli naye bayamsingatha, bamfaka indlela bamxosha. Ngisho lokho ibhile endaweni esisebenza kuyo, ezikoleni esifunda kuzona, emabandleni esikhona, kuyakwenzeka ukuthi nanoma izinto unazo ngenxa yokuthi mhlawumbe bacabanga ipotential noma babona ipotential onayo basebenza indlela yokuthi bakuvalele ngaphandle. Haleluya. uNkulunkulu usuka necebo, uyazi icebo lakhe ukuthi liyini ngawe. Abantu abambonayo abanganamsebenzi ihlephwele leswathi lebesikhuluma ngayo bayabona ukuthi kunento kaNkulunkulu, bayamsingatha, bahamba naye, akhathazeki noma ngazebonakala ukuthi izinto azihambi kahle la uhleli khona. uNkulunkulu sasenecebo, uNkulunkulu sasenemessage. Haleluya. Noma bangaphithanda ngathi ababoni abasi kulithi leli lizwi kwathi nedi nje maqala kufikizwe bamkhumbule uJesu.